Kuleshwani Vibro, the Hakaneka Vidumtang, Nepek Kumba, Katukanek Telishwa Gajingli, Vide Jonka Mats, Jonka Gutsman, and equivalent no. The in Kensha to Kumba Katukan Italy, Kandet Pakandet, dengan upload video kawai pakawai dan kawai. Kenang ban ya stulang, kenang wakan ya raplang namta ki exam ki wan ru, abede bat kini ki jingli jingkenyo. Dan marne kidana kumbaga to ne jingli ke new homak jang nak nomor lai po nreu mo question sampai na po yu. Teka question ka balai nreu ko ong ba about covers 15 km in 3 hours. Kasan kilometer hakalai kanta the distance it will cover in 2 hours is mudba lada kasan kilometer cover lai kanta te haka ar kanta ka cover hadu kano kilometer. Te kini question ki hangisha ki subha the file gomno shung to the khatsan te should divide there to 3 ma lies in sun khatsan mudba haka shikanta kaya ja sun kilometer te ka mention bedek ong ba in 2 hours te in 2 hours they should plus the sun take a long way 10 kilometer. So the correct answer is ang te gadon number A kadai 10 kilometer is the correct answer. Number 37 ong pada Nathan weight 36.4 and Ray weight 41.9 kg. If Nathan, Mika and Ray weight 116 altogether, the weight of Mika is. Tegane ruka easy ba? Kalau ada lupa arngut ka weight nat alpa 36.4 plus 41.9. Jong ki arngut mo kane ada alpa tengah habis plus segini. Dan dia plus ikine kan mau bah margi don gi bom nangru te plus kum tu kia bebu baju point sijak rajuhi point yang tu 41 kendai bersau long khat lai ra way nyo long pra te ne nyo pu pra point lai te kate ba dap ai lupa ka we jong lai ngut no te ngelek kum no ai ba jong lai ngut dengan chu ya minus no katu kan ka hispa khat riu jong lai ngut minus da nyo popra I point to I 0 jong arngut une de jong arngut une de jong laingut dan mar bangadon kam tang uwe tengah katu kam ham minus te kabatam kala de ka jong u weight of Mika dan 3 hangne sa nyo kan mau mo hangne de shipo ma pan keling tu tene don sun te minus ang te long no pra long no nyo pra long khat sun tene sa shipo long sa lai Tek answer day life nyo point nyo te don nom life nyo point nyo te kadai neru number A life nyo point nyo kg apa yu hamo kum tu apa minus tu ta question number 38 ong the perimeter of the figure with side kan mau perimeter kan mau phai kane ikitu ki ba ju kan mau kane kadai ban ya plus lang ada kanang no bawat ka perimeter mut bala da ka boundary ka kumne kun plus lang kane mut ba ka ka boundary te phia plus la ai na way mut plus ta yo lang ka boundary jong kane te hangne question mendek ong the perimeter of the figure with side 1 hangne de 1 hangne de 4.2 then 4 then 3 te ka jingli ong and 3 is perimeter kira no te pia plus lang gitu baro kan 1 plus 4.2 plus 4 plus 6 ma 6 1 cm 4.2 cm 4 cm 6 cm and 3 6 cm but 3 karon extra ma to tele komno ya kane sia plus lang wet ye kini ki nomor baro te karon wet nru basau long shipo khat lai khat sau basau long khat pra point r centimeter te kadon nam don okay cm te borong to I cm te khat pra point r centimeter mo kali number c mo dapat mo unit ru dapat yang te ka ba ki I ka dai in centimeter so ka answer ka dai should be in centimeter ka dai khat pra point r centimeter to katu yo number 38 then in one sa ka number kenyang ni 39 the volume of the cuboid te kane phap nang ye ka formula mo volume of a cuboid ka dai length into breadth into height te la dap ai ka dor hang te pe ha dap ai ka dor ka kum tu
an shudul ka roughly tu wan hang ne wan sakom tu tela dap ai hang tu te phaban pej ha kan di kaleng kan di kabret ka tu di ka haj te leng bret tu haj la dap ai lupa ki cuboid ti box adap ka ai la ka jong te kan ka leng kapat kawan nreu te nreu into te 3 into 3 into 3 akan mau ban pej hai ka dur te kan dai leng beren tu h multiply be kini te ngun ba lai khandai te nriu sin khandai nriu sin khandai san pho sao nriu sin pho te san pho sao cubic unit donam don no don te kan ka dai ga b correct answer is b 54 cubic units. Then so question number 40. Sam can type 24 pages. Kane rukum jukum kan nomor kong kane question mau Sam can type 24 pages into 2 hour. The number of pages can type in 15 hours. 15 hours kan dekat no. Oh ngan khin be ka simple. Te ya kane la dang ngai dibaca kane ngut ba ngapenyo betang sipe tang sikenta r sin khat r ngut ba haka sikenta khat r pages ngalaban yo mong te kan type no namun hak sikenta khat r page laban yu te kanon kam khatsan kanta te su multiply by direct khatsan sin khat r mar khat r kadai kane di kenta kane di kha pages te mut si kenta ka to te kan wan kan no marang te kan kali kong and 15 hours or kali ka pages ta kadau ngam multiply ka pages te pinya multiplying tu khatsan sin khat r asan san chipho terak way asan way r long lai way san way snui way not san runyo way pra not pages in 15 hours te kadon nom don kadon ka d is the correct answer second mama on page. Then question number 41 kane non kamera ban khen kane pidi banang in the international system 4343968 tali pos pa hajar lak kane di lak ma te sau lak live khandai hajar sispa andru fra te nomor bahaka international kim ju ong re da kalak ma kan ma ju ong re da kalak te kane kam desu kalak te mudba gitu beron lak kante kam desu te sakaweru hak international kan mau mo ki ong million tang la dai shipolak ar polak ni ong shi million mo shipolak ong shipolak kadai shi million te hang teru 4 dere katu mut bodan million ram dere beron lak rokom dere te ka correct answer kan dai nomor D 439,168 kanang dai ka 1000 mo mut ba 439,168 mama kamdon million re kamdon lakh re te D is the correct answer te tangkat ne shwa menta dengan sa khen biang gini ku question khandiat te tangkat ne hi khule shun